Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәрігерде, у врача және аурухана, больница. Сегодня мы с вами пройдем две темы. Жаңа сөздер, новые слова. Аурухана, больница, дәрігерде, у врача, ауырады, болит, ауырмайды, не болит, тіс, зуб. Қайталайық. Аурухана, дәрігерде, ауырады, ауырмайды, тіс. Ребята, постарайтесь запомнить эти слова. Келесі бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала және оқы. Сенің тісің ауыра ма? Менің тісім ауырады. Менің тісім ауырмайды. Ребята, вы только что прослушали диалог. Сенің тісің ауыра ма? Это значит, у тебя болит зуб? Менің тісім ауырады. Да, болит. У меня болит зуб. Менің тісім ауырмайды? Это значит, у меня зуб не болит. Енді мы сейчас прочитаем предложение в положительной и в отрицательной форме. Менің тісім ауырады. У меня болит зуб. Менің қолым ауырады. У меня болит рука. Ал менің аяғым ауырады. Это значит, у меня болит нога. Теперь в отрицательной форме. Менің тісім ауырмайды. У меня зуб не болит. Менің қолым ауырмайды. У меня рука не болит. Менің аяғым ауырмайды. У меня нога не болит. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі тыңда және оқы. Послушай и прочитай. Сенің тісің ауыра ма? Правильно. Ответить на этот вопрос нужно вот так. Я ауырады. И второй вариант. Сенің тісің ауыра ма? Жоқ, ауырмайды. Теперь ты знаешь, как правильно ответить на вопрос болит и не болит. Дальше письменная работа. В тетради вам нужно будет дополнить предложения и написать их. Теперь, ребята, чтобы перейти к следующему заданию, нам нужно вспомнить несколько слов. Давайте ответим на вопрос «Бұл не?». Что это? Балалар, бұл не? Бұл мектеп. Бұл не? Бұл дүкен. Бұл не? Бұл тау. Бұл не? Бұл аурухана. Енді мы с вами знаем, как правильно ответить на вопрос «Сен қайда барасың?» Куда ты пойдешь? Давайте вспомним, как нужно ответить. На вопрос «Сен қайда барасың?» мы должны ответить «Мен мектепке барамын». Это значит, я пойду в школу. А как мы скажем «я пойду в магазин»? Мен дүкенге барамын. А как мы скажем «я пойду в горы»? Мен тауға барамын. Теперь давайте попробуем сказать «я пойду в больницу». Мен ауруханаға барамын. Вспомнили? Теперь давайте прочитаем эти предложения, дополнив их.
Мен ауруханаға барамын. Мен тауға бармаймын. Мен мектепке барамын. Мен дүкенге бармаймын. Жарайсыңдар, балалар. Енді 4-ші тапсырма. Тыңда, үлгі бойынша оқы. Сен қайда барасың? Куда ты пойдешь? Мен ауруханаға барамын. Я пойду в больницу. Неге? Зачем? Менің тісім ауырады. У меня болит зуб. Теперь, ребята, вам нужно по данному образцу прочитать самостоятельно диалог. Енді үй жұмысы дәптер 30-ші бетті жазу, оқулық 136-139 бетті оқу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.